You promised us we must vote for you, but you cannot. 'n Groep van sowat 100 betogers het Saterdag 4 Februarie op die Rondebosch Meent bymekaar gekom om, in hul eie woorde, vir die regte van armes te beklei. Verskeie struggelkrete en liedjies is ingespan, waar die klem was vir meeste op beter dienslewering, veral in armer gemeenskappe. Meneer Tony Ehrenreich, provinsiale sekretaris van COSATU, het ook die skare toegespreek. You are our mayor and you fail us when you seek to shun any portion of the community. And in that respect we say that an injury to one is an injury to all. We believe that more land should be rolled out and made available for affordable housing, and this should be all of our areas, including Rondebosch and Constantia. Otherwise, the generational gap that exists between us will continue into the future. Die stad Kaapstad het 'n griefskrif van die groep betogers ontvang en ook beloof om met hulle oor hul besware in gesprek te tree. Come on!